Blay P. Baro, Shakatup Khubor Jangi, Don Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentakas Ngikilong. Bu Umintri Rangba, Ukonrat Kisangma, Yo Mau Nongrim Ying, Jong Reverend Father Joseph Bachelorlo, Annex Building Casine Anthony's College Shillong. Jit Nongkit Kambathamai, United Democratic Party Youth Wing. Penlong Jingalang, the Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, Zone 1 has St. Paul's Parish. Knyum kisamla puli nong India Ukraine ba omle AA ke sarkar India but entay thmay ko office rekam kamau tawar CNRD block ha kajingdot ba R.3 klor but mintangin pa shi ki khubor ba khambanya Umintri Rangba Ka Jylla ukonrat ke sangma mentakasngi ulabu yu mau nong rim ying jong Reverend Father Joseph Bachelorlo Annex Building Casine Anthony's College Shillong. Hashwa Jongkani, Provincial Jonga Shillong Province, Father Paul Olingkot, Ulabu Jingdwai Nakabenta Kajing Shnaya Kanikajaka Pule, but Penbot the Kajinker Ku Yo Mau Nong Rim Ying. Hakani Kadwai Kapirat La Yo Ru Yakajing Pule Nakaktin Uble. Habakren Hakani Kajingbo Mau Nong Rim Ying, Umintri Rangba Ulakular Ban Ai Shiklur Tinka, Nakaliang Jonga Sarkar Jylla, Kum Kajing Start Ban Pen Urlong Yakani Kajing Tmu. Ukonrat kisangma ulakularu baun persyang banwan ra sa kiway pat kiskim na kiway pat kita nak jangka sarkar pedeng ban pen urlong ya kini kejing temu. Habakren na kini kesngi Father Paul Olingkot ula nam yo Father Bachelorlo tangkum missionary jangka jinges Locks Legions of Don Bosco Henry kum unong prat lenti hakabaseng babo iki college prepare hakadong syatay lam mingi. This, which is so huge, and obviously it's going to be very challenging to raise funds, so therefore obviously we need to have that faith that we will move forward in this. So I would like to tell brother and Father Joby and also Father Paul that from our side we are also very happy that as a state government we also would like to be part of what you're doing and would like to contribute 1 crore to the funds to at least start the building from our side. And of course, we will be working towards trying to get central funds. I have been working on this. I have explained to Brother Albert also last time that there are some challenges we are facing because center is funding more of government schools more now, and so therefore non-government schools are secondary on their list, and therefore we are facing challenge, but we are trying to see other departments and other ministries apart from the tribal affairs that would be able to help us. I hope that we will be able to raise the funds, and again it's a question of faith, and we should have faith and we should believe that we will be able to move forward in this work and entire process, and I'm sure that we will be able to complete this particular annex building also. The Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, Kalapalong Yakajingalang Jong Kisamla Henin Kisngi Hamau Nyangla St. Paul's Parish Upper Shillong. Hakani Kajingalang Le Shimbentari Kisamla na Parish Upper Shillong, Parish Maulai, Parish Laban, Parish Maukhar, but Parish Mauprem. Lesdang Yakini program the Kamas Bakod, the Kajinga Shimbenta Kisamla na Baro ki Parish Pahap Aka Zone 1 Jongka ICYM. Laydon Langru, Kimentri, Uba Hamletson Dotling, Uba Sanbor Shulai, Uba Adelbert Nongrum, Uba Mahendro Rapsang, but Uba Mitchell Wankar. Lepen Kut Yakinika program, the Kajingmani Sacrament Bakod, the Father Romeus Majau, but Penbot Pat the Kiwaki program. Lejaram, Yikiba Janjar, Iba Lama, Nati Baro, some like Yele. Nreka Ekataka qualification about Jisu Kwa Ingai Pimentakasni. Jisu kwa engai pimta ka qualification kaparon kam bahaga jini katay bangin tip shuai lati namar menta kasi ka gospel kaum kumni hatu pamatla ulamo panyalam yo wei pat umatla ada yalam mala para matla tekamun ngila tu lupa bangin ban habai sakarai no bala matla dalam para matla te min habai sakarai uneu basel do khu kom kum neu ha ka jing sisa ka jing tip yelade kadai ka beran kam pam ha ka jing im jing ka baman na kasni ya mi ala don bantia he ken rat ka no gasya
Henne kesngi Menteri Bedepet Yakasin RD Block uba Hamlet Darling ulapen tepat ba bala pelat ya kepisa R. Sanpo Klur Tingka na kebenta bantai no ya ke office rekam Bepura jang ke Meghalaya Community and Rural Development Block Hamau Tawar. Hakani kesngi ladon langru uba peti saukmi MDC ba Tabor Lang Pathau BDO ba Peter Dipasa rang ba Shnong ba Cornelis Khalkongor bat kinong kit kam Shnong. Habakren cikilat pathai Khubor uba Hamlet ulapen pau ba ula UI bakini kejaka kalabiang lut na dong shadong bat ukentu ya kontraktor ban sedang no ya kakam hau benai leber bat ban kiar ya benai ya yong. Hakani kesngi la yo ru ikejingkren no ba piti saukmi ba Tabor pathau bat na urang ba Shnong na lor uba pasa uba lapenya ya kejingelang balingkot. Ke badan blok AFP kinok song jong ka Meghalaya mar hadian ba kasokar berem kala ai ki blok ki ba thamai ti mataksi bere kasih bere video no yaki building ki ba thamai omdei thang ne ting la ban khot tandar yakin reut ki blok ko ya po damdama damal gare bujandoba po girls bad hapo maupat bad po gorombong bad ne po Meghalaya reut li ki blok ya da khot tandar ban isu ya ko kadar hakador ka ba arkror san pulak Bersama yang ofis kebat thamai, kerang ba kerjaan jong video staff bagi paiba akan mentoy nak ni ke ofis kebat thamai. Nomor ba klaim ke ofis kebat thamai, kibun ba kerjaan tu dah ni nantai kiba ngal i dalam jong ke kemat. Tiga kemen skamba kiri ke building kebat thamai kan ajing rap subone namta ke ofis kerpang namta ki paiba kijungi. Ka United Democratic Party Youth Wing minta kesngi kala pelong ya kejing penthamai kinongket kam jong ka minta kesngi haying jong menteri rang ba berim jong ka UDP Dr. Don Kupar Roy ha Shillong. Kani kejing jit nongket kam kalong ban penkre nak benta ke election ka banlong house nem arjar arpulai. Ya ke parti jungi ya khamtam ya isabit ba ya bro ki party leaders jungi ki bela ai ni kene gelat ban long ki body bathmai jong ko party youth wing state youth wing ban kit ya kene kam na benta ban wat kilat kilanti hamtam ha na benta kene election ko ban one house name arajar arpulai ngina klian jongi youth wing ni siokmen ban ong banta kene body ni la form kene new body kan shim ya ki kam ki ek chunam kam khamtam ki issues prepare to the state na benta begini trilang borba net bat sem hand in hand bat ke parti jongi khamtam ya ke parti kmi jongi under their guidance ningin persang bat pendep ki kam ki issues belong ke bi don kam haingi ban le na benta jong state ban ngangi scheme ruba ketim bengi don mentangi iba ngilong tim iba don kita sem khamtam ki MLAs bat ki kalik jongi boro ki badon kita sem ban trilang te mentang singi don ka jongi kendu jong ketiga state youth wing da ka haga first session la punya dai ba emha badi president berim jong ka state youth wing hadin kata dala debjet ini ila handover no ya ketiga second session Kisamla puli nong India ki bersang ban mi no na Ukraine na kedau jong kejing hiarthma ke Russia ya ke Ukraine kila knyum persya ek sarkar India bakam shimlalle AA na kebenta jong ki kini kisamla puli kila ong ba umdon ba ken snap na kebenta jong ki hakate keri kila keno ru bakam shimladon ka no kejing wan ai jingerap na ke India embassy ha Ukraine Kawai ni kisamla puli kalau ong lada ki kwa ban mi no nakate jaka ki ban poi ningkong shaki jaka khaput Henry ka niru kan umla banlong namar ba kachingai hadu praspa kilometer देख यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को यहाँ हालात और भी बिगड़ते हुए आप देख सकते हैं बर्फबारी बहुत तेज हो चुकी है और हमें 10 घंटे हो चुके हैं खड़े खड़े और हमें कोई एंट्री नहीं मिली है रोमानिया बॉर्डर पे कहाँ भागे हेलो हम
हम लोग सब रोमेनियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमेनियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हम अभी यूक्रेनियन साइड ऑफ द बॉर्डर है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बच्चे आप प्लीज देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं और अभी तक पर डे ये लोग 150 से ज्यादा किसी को इवैक्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग इतनी खराब सिचुएशन है। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट अ टाइम और उसके 10 मिनट बाद के इंटरवल पे निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे यूक्रेनियंस को इतना हाई निकाल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा यूक्रेनियंस को एक साथ निकाल रहे हैं। दूसरा हम लोग रात कुछ बच्चे तो शाम 4 बजे से आ रखे हैं, कल शाम 4 बजे से, और कुछ बच्चे रात 11-12 बजे के हैं और अभी तक पूरी रात -5 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने काटी। यहाँ पे कोई कैंप्स नहीं है, यहाँ पे कुछ एरिया आप देख सकते हैं कि कुछ कैंप नहीं है, कोई एरिया नहीं है। यहाँ पे बच्चे फेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है एंड दे आर बीइंग ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। एंड आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तक की बुलानी पड़ रही है। और इंडियन एम्बेसी या किसी ने भी कोई एक डिप्लोमेट या कोई एक ऑफिशियल नहीं है जो यहाँ पे हम बच्चों को वहाँ से निकाले या एटलीस्ट हमें इवैक्यूएट करने में ईजी हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे इजीली इवैक्यूएशन नहीं हो सकता है। देयर शुड बी सम लीगल अथॉरिटी हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आप ये देखो पूरी रात काटे हैं और ये भी नहीं है कि इवैक्यूएशन इजी है। आप देखो, आप ये देखिए, हम बच्चे यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करना है और धक्का मुक्की के होने के बाद ये लोग फायर भी कर रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ऑलरेडी बच्चे वॉर के सिचुएशन से पैनिक है, ये ओपन फायर करके उनको डरा रहे हैं, लात मार रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यूक्रेनियंस को निकालना है और इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। और इवन स्प्रेड पेपर स्प्रे ऑन पीपल्स आईज। द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। नो ऑफिशियल इज टेकिंग एनी एक्शन। देयर इज नो डिप्लोमेट और नो लीगल अथॉरिटी। आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। Bat daki tuki khubor ngila poisha kabakun tat haduk bangine syambiang kublai shipon.